ba pi ngakwa pansay pi ni daga pasay kadar ba kata ka kubor ni ba pakla kamdan ni ay ngota ngami daga jingkoy mesim nga apply ticket daga jingkoy mesim bangadon ga jing temu ba siya banyakon na parti UDP undai ba phak manong no am kata ka ngong ipi ga jingjob ga jingram de kasyong ha ki pai ba pi namar ultimately gi di ki pai ba ki ba thebut tingasan ni ai ba ki thu bahaya nga ki et nga laile teng mensuai ke MDC tela ta ki ibet ibiang nga kamdon ni ka ba nong man ka ba mo namar ba ha ka ba kerdo hi de ki pai ba ki banjit yunong mikmat ba pusjon kata tengah mla patong pi lesi kandon ke jingta lesi kam nom don tang mga tharai kandon ke jingta di am ga kadot ni ber namar ba kum ka NVP tegla de ka National Party kum giong tiga UDP pada kasak pengusaha kerudu. Ai bakal mentaka kabe bahasa ka parti UDP. Kadon ka jingkerman nang liang ka UDP bahkan job bun hakan ni election tu. Am ngam dai bangami marwai ibun ba jiban sarung ka parti UDP. Ni syukurman baka namar bukum bakal kalong menta kal RKB ba ada ka parti UDP. Tinggi kerman baka UDP kan lead ya government akan apply. Ngam ko aban keren pelat ya kata mah ngapurom yo meli ko meli ngilai don bonstan ngapurom ya yo tang ba ko mga tho ka sirisang di ka daw simet jonga bangami hap yo pulsi trikam jo di katahi